басадан туран мактанабыт Галина Прокопьевнаға кене бу хаңа кибит кырты улган орбур гайгар осколатыгар именно бу военно-патриотическая темага, он бу тактическая медицина огневойга бияга помещение анан маннык оборудование бутын установкала бутын агаламмыт оолору аныгы хаңа көрүңнерге онна методтарга үйрөтөргө условия бирбитер. Республика хух бу маннык эмиттер тох үйрөнөр оолору үйрөтөргө хөптөк тогосток манекеннер стимулятордар эди бу оскола амастыгыдан тутулуна. Онна буллана бие сөкөрдө өпүтете атын осколалар директордере эме бу бачины ылан бие олору олокка белемнак болаларгар биека условия көрөлөргөр. Он төттөрүттен халан анал үйрөк баралар биека. Ол тактическая медицина болбатах, он военная историяттан хагалан огневой тактика БПЛА инженерный бар каста көрүңнөр баалар.